Sanjala je bijeg, čekala je znak. Isprala je ruke u suzama, iz navike tonula u mrak. Prošlost ispod modrice sakriva i uspomene tamno plave boje. Sjaj u oku tugu ne osporava, a uspravno sve podnosi kroz dane. Ma pusti neka iskori svijet, nasloni se na propuštaj let. Dopusti mi da ispravim s tobom nove bore, na ramenu on pronađi spas. Pretvori malo sebe u nas, upali novo svjetlo u noći. Sve će proći, prošlost ispod modrice sakriva i uspomene tamno plave boje. Mekim dlanom lice milujem, nek vjeruje da sve će biti bolje. Ma pusti neka iskori svijet, nasloni se, ne propuštaj let. Dopusti mi da ispravim s tobom nove bore, na ramenu on pronađi spas. Pretvori malo sebe u nas, upali novo svjetlo u noći. Sve će proći, Opusti neka izgori svijet, nasloni se, ne propuštaj let. Dopusti mi da izbrojim s tobom nove bore, na ramenu mom pronađi spas. Pretvori malo sebe u nas, upali novo svjetlo u noći. Sve će proći, nasloni se. Halo! Dole! Offside! Trči, stigni! Super igrat, Stres. Ej, Cvek, još 3 gola, imaš isto golova koliko nominacija za Porin. Nemoj se zajebavati, jesi nogu. Dobro, brate, što je? Dobro. Puši ga, Jađo! Di si bio? Ja, vidiš kad ne. Di si bio? Topla voda, nije mi vruće, nego mi je... Znači, ja imam prvo pitanje. Zašto sam ja s njim u podcastu, za početak? S kim? Jesam mogao biti Sigim normalnim pristojnim? Ne. Hoćeš Đurasom da radiš podcast? S Mostarcem, ono... Ja snima, evo. Ja sam snimao najgori lik na svijetu, mislim, dobar je lik. Ko? A on. Zikir je dobar. A u Forestu, ono... Forest je što... Pazi što pričaš, stari. Pozdrav svima, dobrodošli u novoj epizodi... Če gledaš, šta nije? Okej. Pozdrav svima, dobrodošli u novu emisiju Šankesta, dobrodošli u Noris Cafe. Večeras su sa mnom Josip i Matija. Dečki, predstavite se ukratko malo, da ljudi znaju s kim pričam. Ja sam Josip, on je Matija. To je bilo kratko dosta. Pa rekao si ukratko. A ne, a može malo duže. Ja sam Josip Palamet, on je Matija Cvek. Ovo su komičari, znači... I da. Mladi glazbenici, mlade nade hrvatske scene. Ja više nisam mlad, buraz, gotovo je to. A nije ni nada neka. Sve je krivo. Da otvorim s pitanjem, ko osvaja Ligu prvaka? Chelsea ne. Zašto Chelsea ne? Zašto Chelsea ne? Pa zašto da? Pa ko prvo branimo. Pa kužiš. Ja mislim da će... Šta ti misliš? Ja mislim, Zrinski. Ja navijam, ne znam. Ja za Zrinski navijam. Onak,
Šta misliš, ko osvaja znam. Ligu prvaka? Ne znam, jučer me Real, ovo PSG, ne znam. Da, ne, realno, ja mislim da realno. Može PSG može. A ne znam, nisu mi oni, još uvijek im je premalo. Ne, ovo neko je to PSG City, to mi nije napeto. Ja i dalje sam za Chelsea. opet, Misliš? Da. Ali realno, ne kao jer navijam. Realno. Real bi mogao, ako bi sad Mislim, riješio. s ovom igrom. Mogu. Još ako sad daju otkaz Ancelotti, ali dobro. Ne, mogu. Lukica, želim Lukici još jednu. To mu i ja želim. Pošto, dobro, ovo je bilo više onak načimanje. Dobro je za jebance, ja imam tu dva ozbiljna glazbenika i želim vas pitati neka ovak glazbenička pitanja. Ja znam da je to u redu. Manje je više. Čuo da si ti ovak ogromni glazbeni štreber, onak. I da... Ozbiljno. U smislu kao da jako cijeniš glazbu, da jako živiš u glazbu, da si ufuran skroz u to. I znam da obojica se bavite glazbom, zanima me, ja znam kad nastupam, ja se bavim stand-upom i kad gledam ovak ekipu, kad nastupam teško mi je nekad samo uživat u nastupu, nego onak uvijek kao što onak analiziram šta bi ja drugčije. A moraš biti smiješan da je bio stand-up komičar. To je istina, zato kažem, zato ja više slušam nego što nastupam, kužiš. Sad zanima me kako vi kad slušate nekoga... isto. Mislim, jel se desi nekad onak da ne možeš sam uživati ono ko publika, nego onak šta bi onak, slušaš tehničke aspekte glazbe i ono... Pa uzme nas. Kad slušamo drugu? Da. Pa uvijek. Uzme nas. Pa ne, znaš, ono, kao, ne, kad je dobro, onda imaš glazbeničku, odnosno tu našu foru, kao, kad je nešto dobro, dogodi se, onda naš taj pogled. Ali kad je loše, odnosno kad neko fula, onda je još bolje. Da. Onda ruganje ide. Tako da ima taj moment, neću lagat, postoji, ali možemo se i odvojiti, možemo samo uživati. A šta je potrebno? Reci. Ako ćemo pošteno, ćemo iskreno. pitam. Znači bez zezanci. Ja sam tipa dugo vremena učio muziku i ono, kužiš, kao učiš, sazrijevaš, zezaš. Misliš učiš kao iskustvom ili baš teorija? Sve skupa. Teoretski ste imate... Solo pjevač. Da, nije to, možda je u stvari, možda je bitno, ali kao učiš sve skupa. I onda dođeš do nekog, kao kad napreduješ prirodno, bio sam u jednom trenutku života gdje sam sve analitički gledao. Znači, kad meni neko kaže, aj poslušaj ovu stvar, stavim sluše i odmah slušam panorame, produkciju, pa to kako me je snimljeno, kužiš. I izgubio sam bio taj prirodni osjećaj, što sam kao klinac slušao muziku kao dobro ili nije dobro, šta mi bude. Kako to imati? I onda nakon te analitičke faze sam uspio nekako razdvojiti da li glazbu slušam analitički ili za sebe, za uživanje. A kako to razdvojiti? To me Ne znam, to se dogodilo. To sam i mislim, ja mislim da je to velik dio do umjetnika koji slušaš, jel te on uspije uvući u tu priču ili te ne uspije uvući? Imamo i predrasude, znaš. Na što misliš? Zato što, znaš, ovisi ko izbaci pjesmu, ovisi ko izbaci album, onda ga s tom predrasudom ga idemo slušati, pa se nekako kao, znaš, ako te iznenadi super, ako ne kao, to sam i očekivao da neće biti po mom guštu, da neće biti baš dobro. Ali mogu, neke stvari, dobro, tipa misli ove Tom Miševe i Rakeje, i to si Glaspere i tako dalje. To si dijelimo ono redovito i to je uvijek dobro, šta god ti ljudi izbace, kao nama će biti Jer mi polazimo od toga da je to dobro. Je li njih kad slušate analitički ili njih baš samo uživam? Ne, njih uživam, ja uživam. Ja isto uživam, ali ako me zanima, tipa, ako bi možda u jednom trenutku radio neki cover ili nešto, naravno, analitički slušam, je li to moguće uopće izvesti, jer sad pričamo o klasi glazbenika svjetskih, kužiš. Ali to je neki safe house. To će biti sigurno kao dobro. Ti polaziš od toga da je to sigurno dobro, pa ono, ako je nešto grozno, nije bitno kome se radi, rećemo svi da je grozno. Ali vrlo mal postotak, ono, 0,001, da će neko od takvih likova uraditi nešto grozno. Da, šta mislite, šta je potrebno, tipa recimo sad vama konkretno, i da nije neki recimo poznat, nego šta treba imati pjesma da te uvuče, da ti zapravo ne da analitički gledaš na nju? A prvo čujem da li je tekst glup ili ne. Znači, ne mora biti super dobar. Šta znači glup tekst? Besmisleno. Kao bez poruke ili samo... Ne. Može biti bez poruke. Može biti bez poruke, ne mora ništa duboko reći, samo da je slog na svom mjestu, u pravom trenutku. Da je tehnički dobro. Znaš, postoji groove u tekstu i to mora postati, odnosno flow. I ako je flow tu, mislim da generalno će štimati. Ne mora ništa duboko. To je jedna stvar. Šta još? Pa ne, pa to je u stvari to. Tekst je prvo. Znači to prvo čuješ. Mora biti neki moment koji te uzme. Mislim, ne znam, to može biti
zapjev, može biti harma, može biti groove. A ono nešto. Nešto. Ono neki Kad hook. kažu ono nešto i sad onda 10 stvari Da, koje da, spadaju da, pod da. ono nešto. kao. Da ljudi znaju šta je to što radi hit, odnosno dobru pjesmu, onda bi svi to radili. Ali niko ne zna, pa onda se svi nadaju. Da. Neko ne pali, neko Recepta nema. Nema recepta, to je činjenica. I čak nema veze što nema recepta, mislim da je to dobro. Pa Mislim da je, to dobro ne može za sve. niko onda reći da je skužio. Pa ne, to je dobro za sve, brate, uvijek te iznenadi nešto. Uvijek te iznenadi kad je nešto dobro. Pa u stvari, ali nekako podsvjesno želiš da te iznenadi. Pa da, pa mislim, pa da nije to ono zapravo što funkcionira, To je to. zašto slušaš pjesmu, da te svaki put iznenadi, mislim da je to ono, upravo to. Okej, dobro je, dobro je. Evo, mislim da smo dobro odgovorili. na ovo Slažem pitanje. se, slažem se. Bravo, Josipe, bravo. Su oni slatki, meni je ovo nevjerojatno. Na ruke. Kojiš? Ovako se da. Naš kaj. Daj, ugasite sekundu. Ugasi na minutu dvije. Ajmo zrinski. Da mi je... Ej, alo! To Svaka ovo nije uzeo. Zato jer sam Marokanac, di si bio? Jole? Daj ga rokni laktom. Kreću Kad si prljave rekao rok, mi već sam se nagrao. kad neš pođe po krivom. Kako popraviti loš nastup? Dok traje. Dok traje. Kako se izvući iz rupe? Preživio. Prije je to bio problem, znači prije bi to bio veliki problem, nastaviš u lošem tonu. Sad mislim da s iskustvom nakon tih 20-30 sekundi se mogu kao na iskustvo izvući i vratiti se u... Ali opet ovisi ko griješi. A dobro, ja sad pričam konkretno pričaš o o lokalnoj vlastitim greškama. Da, ne, kak se vi izvučete iz lošeg nastupa? Ako viš da krene onak, au fuck, ovdje, ili onak, ako gubiš publiku malo, ono, jer sve je to ono, na tankoj grani, na tankom si ledu. Nije lako doći pred ljude i pjevati. Normalno, pa zato kažem, treba se izvući sranje. Ljude, mislim, to je gomila sad ljudi ili 5 ljudi koji od tebe očekuju nešto. I svak različito očekuje. Ako ti dolaziš prvi put, pa naravno da nemaš pojma šta da očekuješ i kako da zadovoljiš. Sorry što pušim malo, ovo mi je prva danas. Da zadovoljiš te ljude. Naravno da ćeš sa iskustvom koji si skupio osjetiti šta ljudi hoće, ako je uopće to tvoja poanta. Postoje umjetnici koje apsolutno boli briga za to, dakle doći će, pjevat će svoje, ići će po svom potpuno, pa ko će htjeti slušat će. I mislim da je to u stvari za umjetnost super, za posao možda nije, ali nebitno. Mislim, svako ima svoje mišljenje i svoju percepciju. Ok, a sad, kad je dobar nastup, imate neke ono forice kako izbjeći da ode nizbrdo? Na kako održati dobar nastup? A to je isto kako ispraviti kriv nastup, to je isto iskustvo. Ono, ako je dobro, ne diraj puno. Da. Budiš, usudi. Kad je dobro, evo recimo osobno, kad je dobro i kad sve štima i kad sve ide kako si možda zamislio ili blizu ili iznad ili ispod malo, onda se usudiš uraditi nešto što se možda ne bi usudio ako je nastup prosječan ili loš. Jel te to može koštati onda? Pa naravno, pa sve košta. A mislim, normalno. Sve je rizik. Pusti dobru stvar da bude dobra. To. If it ain't broke, Kužiš, ali pazi ovo, onda ovaj scenarij, znači ako je dobro, ako ti je super, boostate, znaš, ono vjetar u leđa, nešto, i onda zarizikaš s nečim postupkom ili zapjevom ili bilo čim, s čim ne bi zarizikao da nije tako, i onda opet možeš past duplo dole, ili možeš potencirati to što je dobro, ili možeš ostati na istom, tako da ono, koliko se često kockate na taj način, kao ide dobro, idem probat? ovisno, ako je dobro ideš probati, ja mislim da je to zakon. Jer Moraš jebati. Fakat moram priznat da me nije briga. Ne znam da me više nije briga, da me od uvijek nije bilo briga, ali fakat kao ono... Za to kao u trenutku ono... Nije me briga da će biti dobro. Nekak vjerujem da će biti dobro, meni je dobro. Znaš šta po iskustvu ja mislim? Svaki put kad je meni bilo super, generalno i ljudima bilo super. Ali to je uvjet. pa to. Ali pazi, to je uvjet. Ako je tebi dobro i ako je bendu dobro ili bilo kojem formatu nastupa u kojem nastupaš, izvodiš. Znači, ako je vama dobro, tad publici tek možda može biti dobro. Ako je vama loše, njima sigurno neće biti dobro. Da. Viš, kuš, nisam... Ali to me zanima još... Zato kad me iznenade ljudi, kad je meni čudno,
odnosno ne znam, loš feeling i onda dolaze ljudi, bilo je tako dobro, bla bla bla. I onda naravno ti nisi siguran jel te lažu ili ne, dok te samo laskaju, Dobro, svak svoje priča. ali mislim, čovjek dolazi i kaže bilo je genijalno, ovo ono, tebi je bilo, a iz moje perspektive bilo mi je takva muka, razmišljao sam o tonovima, nisam razmišljao kaj pijam, nisam uživao, nisam se opustio, ima tih momenta i ljudima bude super, svejedno, tako da nemam pojma, ali kad je meni super, mislim da je generalno vibe koji osjećam. Da. Barem toliki. Matija, kretenu retardirani. Zašto igrica prepoznala da si ti... Kaj je bilo? Nešto se krivo događa. I tako se kaže Chelsea u 45. 2-1 protiv Chelsea, ali naravno... Ali kužiš, znači, naravno, ljudi, nema smisla. Znači, Chelsea dobija Chelsea, što znači da je Chelsea bolji i gori u isto vrijeme. Znači, to je čitava tradicija tog tima. Radi se o liku koji kontrolira, razumiješ? Šta, joystick? Mene... Ne, okej. Znači, ubio sam čovjeka, finta je bila Mendi, bolesna. šta radiš? Finta je bila bolesna. Kad ide dobar show, publika divlja to kod droga i vjerujem da to onak ego ti boosta kod u nebesima si. I kako onda kad se to neko vrijeme događa, kako ne dopustiti da ti ego prevlada, da ne postaneš šupa? Šta to znači? Šta njega pije, on je postao šupa, potitam tebe. Ne, ja nemam to iskustvo, imam iskustvo nastupa. Pa to mjesto, to je Nemam pitanje. iskustvo autorskih stvari. Ali opet, to je kad nastup, ti si zaslužan za nastup. Ti si njima napravio dobro vrijeme. Ali nije iskreno, sad da budem, znači meni nije ni u jednom trenutku dosad ego toliko obustan bio, iako je bilo nastupa koji su bili da mi je neko pričao prije 5 godina da će biti takav nastup s toliko ljudi ili s takvom reakcijom, ne bi mu možda vjerovao. Ali ma sve, pa da, pa to je, brate, to se busta, ali znaš u stvari šta je, ti ako radiš s bendom, radiš u bilo kojoj kombinaciji, ti to prezentiraš ljudima. Stari, ti toliko, iz moje perspektive, ja toliko očekujem, odnosno toliko dajem, da ta reakcija koja recimo je hype, to stari, vrh, bravo, top, najbolji si ili bilo šta, meni kao okej, radim kako treba. Aha, I kao potvrda samo. Ne da nisam zadovoljan, ali nisam, ego mi se ne busta, nego samo okej, potvrda kao, aj radi još kako bi mogao, ne znam, poduplat to. Da. Još mi nije došlo do toga kao, sad ja kužim. A mislim, to je dobro. Pa ne znam je li dobro, vidjet ćemo. Pa ne znam, ja mislim da je dobro, treba uvijek ostati prizemljen do neke, ali kako ostati prizemljen kad... A radom, jebi ga, radom, radiš za to. Zašto bi poletio ako imaš povijest i ako možeš uvijek pogledati za sebe i sjetiti se gdje si bio prekjučer, gdje si bio jučer, gdje si bio 3 godine. Ali ne znam ili se svi sjeti. A sjete se svi, samo drugačije reagiraju. Ako neko ide raditi nešto samo iz razloga da uspije, a uspjeh je jako relativna stvar, jako subjektivna stvar. Dakle, ako neko ide isključivo nešto raditi samo zato da vidi ljude ispred sebe i da skupi lovu, a onda ja mislim da će on biti prazan kako god kad se to dogodi i da će da će onda svakoj susjedi moći reći ja sam uspio. Ali možda on to ne kuži, jer ja mislim svaki čovjek koji kuži tu istinu, svako osjeti to, ja mislim da on ne može biti zadovoljan tim. Ne znam, jer je to dosta površno. Ja završim nastup pa odem poslušati tu sliku. Mislim, moje. Ne, ali jel odeš poslušat radi dijagnoze ili onak da se sve skup. Pa naravno da je radi dijagnoze, hoću znat kaj sve živcira me kad fulam, pa naravno da me živcira kad nešto nisam dobro napravio, isto ko što me živcira kad napravim pjesmu koju niko nije skužio, pa naravno da je to... A misliš da je najbolje? Jer si ti u tom trenutku, koliko si dobar i najbolji u tom trenutku, ikad daš sebe toliko i to si ti, to je najbolje što možeš. I onda, Nego nije samo loša stvar. Ne, pa to, kako ga upotrijebiti u dobre svrhe, da ti budeš jači od njega, ali da je svejedno tu da ti pomaže. Uzemljenje. Tako, samopouzdanje, uzemljenje, opet spominjem tu riječ ravnodušnost, iako ona nije meni najdraža, ali ne može tebe kritika niti pohvala pokolebati na tvom putu. Dakle, ne može se to dogoditi. Ti si tu da izbjegavaš sve te metke. Znači, to su metci koje
moraš izbjegavat, igraš se Matrixa, Duck and malo weave, ovo, duck ono. and weave. Tako je, igraš se Matrixa, znaš di ti je cilj, postaviš si neke kratkoročne i dugoročne ciljeve, postaviš si neku, ajmo reći, teoriju na koji način bi to trebalo izvesti, plan, program i to je sve. Stoici imaju super je filozofija ta stoička. Znate, ti kad daš sve od sebe i napraviš sve što možeš i u svakom trenutku daš najbolje, ti si onda na mjestu, gotovo. I opet znaš jesi li dao najbolje ili nisi. E pa to. Da. Gotovo. To je super. Ne možeš lagat, pa nema šanse. U laži su kratke noge, znači ove najofucanije izreke imaju najviše smisla. Samo opet ovisi koje ih uho sluša i kako ih percipira, znaš. Ali u stvari se svodi na to. Sad mi opet pričamo o nekom karijernom pristupu. Postoje ljudi koji... Karijernom, pa dakle ono... Da. Postoje ljudi kojima je obitelj sve i koji su svoj uspjeh ostvarili samo zato što imaju djecu, Normalno. samo zato što su odgojili djecu. I to ne samo zato, nego zato što. Dakle, to je ogroman uspjeh, odgojiti zdravu, dobru, razumnu, dobročudnu djecu, To je tek Pa vidimo danas šta se događa i nije lako. apsolutno Nije daleko lako od toga. Tako da mi pričamo u tom jednom smjeru i ako pričamo o toj karijeri i tom takvom uspjehu, on je jako relativan, jako je subjektivan, svako se zadovoljava na svoj način, svako ime ambicije rastu ili ne rastu i ne možemo davati savjete, ja mislim, da tamo sve to. A jel vi želi, mislim, imam nekako na umu da ako se kreneš baviti nečim ovakvim, da želiš ostaviti neki trag, neki utisak, želiš ostaviti u povijesti, da se negdje zapiše tvoje ime, da si pridonio na neki dobar način društvu. Jer mi zanima me, kad gledamo ove figure poput, ne znam, Olivera i tako neki, koji su ono larger than life, kako... Olivera kažu da je bio najjednostavniji lik na svijetu, da si s njim mogao pričati gdje god si htjela, da je mogao pjevati u bilo kojem trenutku, bilo gdje. Pjevao je pjesme, naravno, imao je tu moć da pjeva pjesme isključivo koje želi. Dogodilo se. Normalan je, znači ljudi su se s tim mogli povezati, bili su normalni, odnosno on je bio dovoljno normalan i dovoljno pristupačan da ljudi osjete to njegovo i da osjete energiju s kojom mogu komunicirati. A je li to jako rijetko danas? Nije. Jer zašto onda nema više, mog recimo, iskustva takvih, recimo, onak nekih koji su baš ostavili ono, baš velik utisak? A ima ljudi koji su ostavili. To mi zadnjih imamo 15 godina problem hrvatske glazbe da se ne stavlja. A zašto se to ne događa? Zato što je hiperprodukcija, zato što svaki treći dan izlazi nova pjesma. Svijet je Niko jako mi ne brz. zanima zašto neko nešto radi. Evo, kako onda u Ja prvi današnjem kažem- svijetu ostaviti trag? Nemam pojma, evo saznaćemo za 10 po tome Prvo pitam rekao, vas šta vi mislite, za 10 kako- godina ću kako znati ostaviti da li sam utisak? ostavio trag ili ne. Sad je ovo sve super, mrak, najbolje na svijetu, koncerti, svaka čast. Najbolje ikad, do sad. Da. Najbolje ikad, baš to, najbolje ikad do sad. A za 10 godina, 20 godina ćemo mi znati da li ta pjesma Visine vrijedi nešto, da li ta pjesma Ptice vrijedi nešto, da li stvarno će se i ova kćer od ove koja danas osjeća tu pjesmu pa možda to. povezati s tim, da li će ona to Da će to poslušat osoba koja je imala 2 godine kad je izišla pjesma. Trenutna pobjeda je što možda to funkcionira, a trenutno nije trend. Dakle, to mala pobjeda i mala naznaka da bi moglo možda i ostati. Ali znaš šta je, i vrati se, kužiš. I ako pogodiš trend u jednom trenutku, mislim trendovi se mijenjaju. I ako pogodiš trend u jednom trenutku, ta publika koju dobiješ tim trendom, ona se vrati, ako si dovoljno njima bitan, vrati se na stare stvari. Pa uzmi Olivera, upravo, ako smo pričali o Oliveru, koja je bila stvar? Copacabana, jel tako? To je bio prvi njegov splitski, jel tako? Da. Prvi splitski festival gdje su, znači, sve novine u državi tada su to karakterizirale, sad ću reći, probat ću se točno sjetiti. Aj, zaključu ja, znači ovo ja govorim, znači moje mišljenje. Razumije vas. Loša, kratkoročna pjesma još kratkovječnijeg pjevača za Copacabana. Svi znamo Copacabanu, ja sam rođen 30 godina nakon te pjesme. Mislim da je prva pjesma bila Pizzafere. Prva je bila Pizzafera, ali prva kao za nagradu. prva nagrada Nominacija, nagrada, nešto je bila Copacabana. Kužiš. I to su, znači, prognoze bile kao trenutno, znači, oni ljudi koji drže lobby ili bilo šta, koji drže industriju, je bila da ta pjesma propada i da Oliver propada odmah nakon te pjesme.
Stari moj, ja mislim da svi znamo Copacabana. Tako da, ono, Ko zna kaj će biti za 20 ne možeš godina. znati. Kad bi znao, ne bi bilo fora. naravno, ne bi U to mi je čar. da, ne, U to mi je čar. Na tebi da se nosiš sa svim kritikama i pohvalama, već smo to prošli. Uraz ravno. Ne možete omesti, ništa nas Tunnel ne može vision. omesti. Tunnel vision. Ništa nas ne može omesti. Trudiš se da ne ideš malen ispod zvijezda. Trudiš se, pa ne, to je Andrej Šimić. Sad smo znam. Sad smo Znači, zašli. trudiš se u korijenje. stvari. A znaš šta je, Ja osjetiš? sam Ali ne, pričao a to svoje. je, tamo sam Ja- to je. Ma svi pričamo iz svoje Ali to, Trudim se da ostavim, ok, ti si to već spomenuo, staviš trag, taj trag je sad kompliciran opet moment kakav je taj trag, ljudi ostavljaju trag kroz djecu i to smo prošli, a meni je nekako, ta pjesma ipak najdrža na svijetu, to su sve a moja to su mala tvoja djeca. To je to, pa bravo, to su bravo. tvoje kreacije. Kužiš, Ja Tvoje to kreacije. Ti si stavim. sve svoje stavio, to je 100% ti. I sad, I dijete ako zastrani opet je tvoje. I Je. ti odgovaraš, Da, ti staješ normalno. iza toga. Normalno. bitno je da staneš iza toga. I ono, kad je čuješ, znaš šta je još? Znači, kad je čuješ za 20, za bilo kad, za tjedan ili za 20 godina, kad voziš auto i čuješ tu stvar da je meni je to, da je pojačaš. Prosto super razgovor jedan sa Znaš, prijateljem. to je ono meni, nemam pojma. Prijatelj iz vojnog orkestra moj, dakle, super razgovor, preslušali smo album prije nego što je izašao moj, prošle godine, i slušali smo taj album i super mi je bio moment kad smo stali, kad smo završili taj raspored, kao kako ćemo islužiti to i kad smo rekli samo kao, ja sam naravno bio u svom standardnom epizodi bičevanja, ne valja ovo bi možda i čovjek rekao, Boris, baš te briga. Vjeruj mi, okrenut ćeš se za 10 godina i bit ćeš ponosan na svoj prvi album. To je dobro. I tu sam ja, i stvarno nekak sad kad gledam na miru sam, mogu reći da sam na miru. Nešto bi napravio bolje, nešto bi napravio drugačije, nešto bi ne bi uopće Ali to možda uvijek napravio. je, to uvijek Ali generalno znam koliko je truda, znam koliko je detalja uloženo i na to sam sve ponosan i tu si opet dolazi taj moment opraštanja gdje ja moram nastaviti dalje sa svojim razvojem. To je to, vodiš se onim šta je tipa, ja ne vjerujem u ciljeve. Znači, meni ciljevi, It's about the journey, ono. It's about the journey, ali Prosto što vas prekidam. Ja smijem samo skočiti. Možeš ti što hoćeš, stari. A vi slobodno pričate Challenge jedan napravite. kako će. Citiranje pjesme svoje, dok igrate figuru. nasloni se! Ostanimo tu do jutra. Gorim ispod Matija vode, Cvek. trolje udišu. A onda mi laži pare. mami sutra da si bila kod Antonija. Ide 3-1! Timo! Ma pusti me! Tako je! Isuse Bože, koja seljačina čiti... Dobro. Nije gotovo još. Ja se derem po svinje. Oprosti, Murija je došla. Kako se nosite sa bijesem? Mina? Super se nosimo s bijesom. Evo vidiš, jebote. Da, glupo si pitanje skroz. Ne samo pričam. Jel snimamo? Možemo. Ja sam sigurno imao super misao koju sam zaboravio. ja sigurno nisam. Zadnja stvar koju sam vas htio pitat, zajedništvo umjetnika na jednoj sceni. Mama mi je slikarica i ona mi priča kakva je ta scena i znam da nisu baš supportive. Ima jako puno podjebavanja, ima podmještanja. Stand-up scena je fragmentirana. Imaju grupice ljudi koji su si formalno u dobrim odnosima, ali ima i tu drame. Zanima me kakva je scena trenutno glazbena, vi ste sad već u tome, i općenito koliko misle da je suradnja bitna za dobrobit scene. Ja mislim da se grupica ili grupa ljudi u jednom trenutku mora zatvoriti. Što ne znači da neće prihvatiti nekog novog, ali jednostavno u jednom trenutku na sekundu ili na godinu se mora zatvoriti, jer ljudi koji je formiraju čine tu grupu. Normalno. I znam da postoje grupe, ali ja mislim, bar iz mog iskustva, da kod mladih postoji taj neki krug, ali opet je to krug, kužiš, mora biti negdje zatvoren. Da. Koji
u najmanju ruku dozvoljava ili podnosi, u najmanju ruku podnosi stvaralaštvo nekog drugog. Pa u tom je to. I sad da li ga podržava ili ne, jebi ga, ovisi o tome koliko je subjektivno nekome nešto kvalitetno. Ali ja sam outsider u cijeloj priči, tu ja sam došao u Zagrebu kao outsider i primljen sam u taj krug ili u tu grupu ljudi koji funkcioniraju savršeno dobro i podržavaju jedni druge, tako da možda ne mogu biti objektivan, ali mislim da se svi podržavaju do trenutka kad se mora se nešto možda loše dogoditi da bi neko nešto loše rekao nekome. Dakle, da sad, to je i sve je subjektivno, kužiš, ne znam. Ja bih rekao da je u svakom odnosu najbitnija je tolerancija, a u ovom specifičnom odnosu između nas koji se bavimo istim poslom, a prijatelji smo, dakle imamo neku veći odnos i veću povezanost, specifično je to što si moramo tolerirati uspjeh. I ko uspije tolerirati uspjeh ovog drugog i svejedno ga voljeti i biti sretan zbog njega i ne skrivat dozu svoje taštine, iako ona postoji, znači svi imamo, uvijek je imamo. Mislim da će ako je taj odnos biti potpuno iskren i biti potpuno realan i mislim da će se on moći nastaviti i biti dobar. Sad mi imamo tu jednu malu skupinicu nas svih A strana, nekih koji nisu uopće sa strane. Svi smo nekako povezani kroz tu emisiju, kroz tu cijelu priču. Nekom se nešto desilo, nekom se nije nešto desilo. Uopće nebitno, nemamo ni svi iste ambicije. Ali poanta je da ja imam neki dojam da se svi ipak veselimo jedni radi drugih. Apsolutno. Tu je... To je lijepo. Ja čak sam ga htio prekinuti malo prije, ali ne bi bilo okej. Ja ni u jednom trenutku kao pjevač, ni u jednom trenutku, kad znam recimo tebe, ni u jednom trenutku nisam osjetio moment kao zašto se ovo meni ne događa nešto. Ni u jednom trenutku. Čovjek čiste duše. Dobro, ne znam, je li čiste duše, ali ovo ti iskreno govorim. Ja to skroz Majke mile, ni u jednom trenutku nisam osjetio to se njemu, kad se to meni dogodi, ne, ni u jednom. Isto ako što nisam osjetio trenutak da kao treba se preseliti u Zagreb ili nešto. To meni jednostavno sve ima toliko smisla jer se to događa i ja mislim da to treba ići tako. I sve to funkcionira, pogotovo ako je dobro i pogotovo ako ja volim takvu muzu ili slikarstvo ili pjesništvo, bilo šta. I doslovno nisam osjetio jer znam da sam osobno da sam na putu ka nečemu, ali da još nije taj moment se dogodio i nije se dogodio s razlogom, isto kao što se dogodi nekom s razlogom. Svako ima svoj put, jebi ga. Svako ima svoj put i postoji taj moment kad se to treba dogoditi i dogodi se ili ne. Ali majke, nikad ni u jednom trenutku nisam pomislio, mi se baš družimo. Možda i previše. Ne. Pitat ćemo Niku. Ne, previše. Ništa ne previše. Šalim se. Ali ni u jednom trenutku nisam osjetio to, znaš, njemu se događa, joj, da je meni to ili nešto, ne. To je super. Neki osjećaj, jedinstvo, mislim. Ali to je, mislim, ja njega podržavam, ja obožavam tu muzu, ne samo njega, mislim, postoji tu nekoliko likova ili ljudi, muški i ženski, čiju ja muzu volim. Cek je jedan od tih i događa, sve funkcionira i samo mi potvrđuje u stvari da ako si iskren i ako radiš konstantno i ako si tu, ako je to, ako si se predao, da opet publika prepozna to, kuži. I to može biti dobro ili loše, on ima sreću da je to dobro. A upravo to. Jer jebi ga, doza sreće mora postojati. Mora. I sad ovisno o tome koliko, znači, ako imaš inače u životu, od djetinjstva do sad, puno sreće, treba ti manje hrabrosti. Ako imaš manje sreće, treba ti više hrabrosti. Bitno je znati gdje si ti tu. Ja isto imam dosta sreće, tako da mi treba malo manje hrabrosti nego što bi mi trebalo da imam manje sreće, kužiš. Bitno je to sa strane pogledati i opet uzemljen ostati i to prihvatiti. Tako je kako je, ne lagat sebe, ne lagat druge, jednostavno to ide tako. I onda odatle, kad si miran, kad si svjestan, onda možeš graditi. To je moje mišljenje. Ja znam ljude koji mi kažu iskreno da bi možda, da su malo ljubomorni na to.
što se... To je u redu, znači, to je ljudski. To je sve Meni je- okej. Ja samo govorim da, Ne, normalno, da mi se nije kažem, dogodilo. normalno. Ja mislim, meni ne raste ego, rastu mi ambicije. Bar ja tako kao osjećam. Možda Petrić. će neko reći da sam ja umišljeni kreten. Sutra, nebitno. Da, evo. Ali, rastu ambicije, naravno. I neko će mi reći, najiskreniji malo sam ljubomoran na to što se trenutno događa. Dakle, i meni je to super slatko, a jednako tako razumijem ljudi koji mi neće reći, a reći će nekom drugom. Ne, Da. Zikjer on je uspio. razumijem. Znate, kužim i u redu je, ali ja ne želim biti kriv za svoje događaje, isto kao što niko ne bi htio biti kriv za svoje događaje ako si dao u tom trenutku sve od sebe. Ako sam ja dao, a ja jesam, stvarno mogu reći da ja mislim da sam dao najbolje u tada, najbolje što znam u tom trenutku od sebe i nadam se da ću tako nastaviti do kraja. Da opet isto uradi. Opet bi napravio isto. A to? Ako svi tako razmišljaju, onda nećemo biti nikad pretjerano zavidni ovom drugu. Neće se ta taština toliko razviti, razumiješ? Iako mala doza postoji. I kad ti kažeš nekom ljudi kako je drago zbog tebe, da bar meni, to je super. Da. Pa naravno. Pa normalno. I ja ti želim da ti se... Da. želim Pa ti- to, kad je želim u ti- oba smjera, Želim to. ti želim mu najviše od svega na svijetu, samo da on sjedi kad pjeva njih. 150 tvoju pjesmu. Pa najbolja stvar na svijetu. Znači, ja sam se osnovno 2019. kad su mi u Bugiju pjevali 200 ljudi, pjevali si. Brate, sve je dobro. Kraj priče, da, sve je dobro. Sve najbolje. Kako da čovjek ne ostane pozitivan. Mjuza je čarolija i Mjuza je najbolje što Za ima. Mjuzu, dečki. Da, ja sam ostao bez pive. A nije, ovo je, to je to, ja ne, ovo je točka, nije bila dečki, hvala vam puno što ste došli tu sa mnom sjest pričat, simpa ste dobili, ja sam upravo postao fan. Ja sam postao fan, pomno ću vas pratiti sad. Također. Ljudi moji, hvala vam što ste gledali, pratite dečke, Josipa Lameta, Matija Cvek, iznimno talentirani, dragi dečki, to mi je najbitnije, jebeš Mjuzu, dobri su ljudi. To je najbitnije na kraju krajeva, ali a da ne spominjem Mjuzu. Da. Ništa, vidimo se u idućoj epizodi i hvala vam na gledanju. Evo, to je to. Kamera, znači... Vrijeme je da proglasimo pobjednika. Fotobomb, ono. Bitno je sudjelovat. Jeli, no? To jedino može. Ajde. Jedino što može sudjelovati. Evo, pobjednik je tu, tako da čestitajmo. Svaka čast, stari. Hvala svima u studiju i režiji i pred kamerama i iza kamera. Ovo je bilo apsolutno očekivano, iskreno nisam sumnjao ni trenutka. 1, 2, 3 i... Mlada je noć, ma kamo ti se žuri, godine će proć, jer vrijeme brzo juri. Divne, al dosadne, uvijek isto traže me, a ja čuvam to samo za tebe. Ostanimo tu do jutra i možemo sve, a onda mami laži sutra da si bila kod Antonije, a sad me ljubi, samo me ljubi, tu do jutra mi budi. Ostani tu, baš tu, pored klavira, jer baby blue Belan sada svira. Divne, al dosadne, uvijek isto traže me, a ja čuvam to samo za tebe. Ostanimo tu do jutra i možemo sve, a onda mami laži sutra da si bila kod Antonije, a sad me ljubi, samo me ljubi, tu do jutra mi budi.
ostanimo tu do jutra i možemo sve, a onda mami laži sutra da si bila kod Antonije. Ostanimo tu do jutra i možemo sve, a onda mami laži sutra da si bila kod Antonije. A sad me ljubi, samo me ljubi, tu do jutra